Jeste, tako je, izašla je dakle jedna i druga ekipa na teren. Tu će sada biti podbacivanje sudije, glavnog sudije ovog meča, gospodina Čazeta Rukića, koji će podbaciti tu svoju novčanicu, da vidimo na koju će stranu ići prvaci u ničemu, na koju stranu ekipa mjesne zajednice. Tu nekolicina igrača fali u prvacima u ničemu. Recimo, nedostaje tu i Senad Ciganov, koji sada nastupa za neki švedski tim. Inače, golman na golu ekipe prvaka u ničemu je Dale, čovjek koji je došao iz švedske pokrajine Norveške. Veliko pojačanje, inače zamjenik prvog vratara ove ekipe, gospodina Hamasa. Dane Andrišek, inače brat od mnogo poznatije sestre Dane Andrišek, došao je da pomogne prvacima u ničemu, a ovdje su dva kapitena, Akif Kogić i Munja, no Braco Kralj se tu nešto umješao, još uvijek traje podbacivanje, ko će prvi krenuti, ko će izabrati stranu. Rob je već bio daleko u ofsajdu i već se ljuti na svoje suigrače, no Robi ne zna da utakmica još nije počela. Da, postoje tri opcije za Robija, ima Robi, Najrobi i jebi ga Robi. Evo, počeo je susret, prva lopta pripada, šta je, rukama igra Braco, dobro. Dakle, prva lopta je za ekipu Sportskih radnika. Biće ovo zaista dobar meč, dvorana je ispunjena do skoro posljednjeg mjesta, ima negdje oko 748 gledalaca na tribinama. Početak utakmice, taktičko nadmudrivanje. U napadu su lopta prošla kroz noge i evo sada velike prilike za Munju. Adil Munja ide, šutira, kakana! Evo prilike! Nevjerovatno, Peter Stok se smetao! Prva prava prilika, poštovani gledalci, već u drugoj minuti! Kakvu smo šansu imali! Kakvu smo šansu imali! Nevjerovatno! I evo sada bice ubacuje se strane. Da, tu je Hazim Rahimić, inače otac popularnog fudbalera reprezentacije Bosne i Hercegovine Elmira Rahimića. Još uvijek je on sa loptom, otkriva se Najrobi, ali ipak lopta za Munju. Munje do Brace, Braca do Munje, evo prilike, Munja šta će dati, Robi je tu, Munja ostavlja, nevjerovatno. Nevjerovatno, i Munja trči, vjerovali ili ne, i sada je Munja duboko u ofsajdu, ipak Akif interveniše. Imali šanse, Peter Stok, evo šanse, Munja kod lopte, ide Vitanista, nevjerovatno! Kakva je to bila prilika, već treća zaredom za ekipu prvaka u ničemu i djeluju zaista dosta ofanzivni. Gogić je pokušao sada, odnosno proturio loptu Braci kroz noge, Braca ga napada, ipak Goga dobro kontroliše tu loptu za prve prilike, možda ozbiljnije za mjesnu zajednicu. Šansa je to. Hoće li šutirati? Dvoumi se. Pero, kakva odbrana, rukometna. I pogledajte sada, napucala je lopta Petera i morat će se tražiti ovdje. Propuh je ubio Peri do desno oko i evo sada će intervenisati bogata klupa. Omer Rokan, kardiolog, doktor specijalista Husnija Majdančić, svi se sada bore za Perinu glavu. Bulje je tu i to je kritično, daće mu neke aditive, ima tu sasvim sigurno, oni su spremljeni i nadamo se da će Peter Stok će sasvim sigurno ustati na teren kada vidimo ovu medicinsku ekipu, nemamo sumnje u to, a evo i malo statističkih podataka, prvaci u ničemu imaju 92% posjed lopte u svojim nogama. Ustao je Pero, fair play i jedne i druge ekipe. Nevjerovatno samo kako su igrači ekipe prvaka u ničemu prošli doping kontrolu. Vidim da su svi skoro pijani. Da, bilo je zagrijavanje prije utakmice. Ali mislim da je od svih njih najpijaniji glavni sudac ove utakmice Čazim Nukić. On je izbjegao tu doping kontrolu.
Sefo je ušao, pogledajte Sefo! Sefo ide Sefo! Evo ga! Kakva šansa! Još jedna u nizu šansa za Kakva Prvake. šansa! On je novo otkriće Omera Rokana. Omer Rokan je izmislio jeftinu struju i izmislio je Seifu i vidjeli ste kako je i jedno i drugo vrlo opasno na terenu. Već je to bila četvrta prilika, evo sada ponovo Munja, šansa, vratnica Sefo sada prilazi golmanu. Evo Seife još jednom, ipak odbila se lopta u aut, bit će ubacivanje sa strane za mjesto zajednicu, pogledajte Seife odmah tu pritišće, pravi pressing. Seife može trčati za trojicu, kao da je utakmica tek počela. Sefo je inače bio na pripremama na površinskom kopu Dubrave u skipu, ni skipu više puta. Evo, prekršaj upravo na tom opasnom napadaču Prvaka u ničemu. Evo, Brke sada, evo, da sada će disciplinska komisija imati mnogo problema. Evo, Akif Gogić je tu u centru pažnje. Braco Kralj će to sve riješiti. Munja daje gol glavom, naravno, neće se to priznati. Strogi sudija Nukić je tu. Nevjerovatno kakva drama na terenu, sada se to sve smirilo. Evo Sefo će se obratiti prisutnima, moramo ovo čuti. Sefo je rekao ne, neću. Nevjerovatno. Rekao sam da je Sefo imao visinske pripreme na površinskom kopu Dubrave i Pero Stoka je imao visinske pripreme. Pripremao se 2 noći, danonoćno u svom stanu koji je na 3. spratu i to spada u visinske pripreme, dok je Braco svoje pripreme prirađivao negdje u prizemlju. Evo Seife, pogledajte! Neymar! Ronaldo! Nevjerovatno! Žuna sigurna na golu! Pa kako je samo Omer Rokan iz mrtvih izvadio novu zvijezdu koji se zove Seifo. Atraktivniji je od jeftine struje, jer u našoj državi više ništa nije jeftino. Kod lopte Munja traži loptu, njegov Amidžić i kakva akcija Munja! 1:0! Nevjerovatno! Silni napadi urodili su plodom, prvaci u ničemu vode sa 1:0 i naravno Kralj je ostao bez svoje kose. Mnogo se našekirao. Žuti karton dobio je Munja zbog ovog poteza. Nevjerovatno. Žuti karton, visoko podignuta desna ruka strogog suca Čazima Nukića, inače oca od strijelca ovog gola, Adila Nukića. Za mjesto zajednicu, evo pogotka. 1:1. Poravnanje. Loš start, loš početak Prvaka u ničemu. U drugom poluvremenu, eto, primili su ovako naivan gol. Nije se to smjelo desiti, ali eto, šta je tu je. Nezasluženo izrečenje. Moramo pomenuti to da je u ekipi Hazim Rahimić, koji upravo ima loptu, njegov sin, naš reprezentativac, popularni, legendarni general. Evo Braco! Gol! Braco Kralj je postigao gol! Pogledajte čovjeka koji je izmislio sve što ne valja. Čovjek koji je našao problem u rješenju, Braco Kralj postigao je gol. I sad smo ga nadrljali, sad nam valja slušati priču 100 godina kako je on postigao gol, ali je zaista postigao gol, svaka čast. Nova šansa. Braco, izađi offside. Braco i dalje čeka loptu, iako nije lopta kod njegove ekipe. Duboko je u zaleđu. Evo Petera, Peter Stoke, kakav centar šut. Peter
Peter Stok, kakav centaršut, ipak nije ta lopta došla do brace, malo nišan se sprave, nije podesio Peter Stok, inače čovjek koji je trenutačno igra za Stoke City u engleskoj Premier ligi. Mnogi američki timovi su zainteresovani za njega, kao i za Davida Beckhama. Sejfo, odmah on to, kako samo to, ali... Ipak vratit će se lopta, Hazir je malo požurio, Čaze daje znak da se mora prekršaj izvesti sa mjesta gdje je i bio prekršaj. Hazim. Šta će raditi Hazim? Vraća za Daleta. A onda lopta dubinska prema Munji, netočna. Sejfo je sada ispao, ponovno se vraća Sejfo, požrtvovano i odmah je izmamio aplauz na tribinama. Pogledajte Sejfe. Ne bi da komentarišem suđenje, ali mislim da je ovo prekršaj. Najbučniji je tu Munja, jednom je, sjetimo se, postigao i hat-trick kada je bilo 2:0, on je dao oba dva gola. Sejfo inače previše izboran momak, u ovoj utakmici pretrčao 12.493 metra, tako pokazuje statistički podatak. Čovjek koji je najviše pretrčao, pored njega je čovjek koji je najviše imao tačnih pasova, Peter Stok. Ide jedna kratka reklama. Ako želite da popijete dobru kafu, navratite kod brace u škafu. I evo opet problema. Inače, Salko Halilbašić, zvani Bulje. Evo prilike. Napao je suca. Akif Gogić će dobiti žuti karton. Akif Gogić je inače zadužio taj žuti karton kod Buljeta. Igrom slučaja bio sam prisutan kada se tu neka kafa prodavala, manje više. To su njihovi računi koji se sada ispoljavaju ovdje na stadionu. Sportski pozdrav Petera Stoka. Mnogi se ljudi iznose na razne načine sa terena. Radi se sve i svašta kako bi se došlo do pobjede. Ipak Sejfo, psiholog, ispada najnormalniji na terenu u dosadašnjem dijelu utakmice. Inače, njega je otkrio njegov menadžer Omer Rokan, koga možemo vidjeti tamo pored zapisničkog stola. Čovjek, znači, koji je izmislio jeftinu struju i Sejfu. Šta se bolje od tog dvoga može izmisliti u ovoj državi? Munja je kod lopte, Munja prema Sejfe, evo sada Sejfe i brace u napadu, prvako ničemu. Comer, šta će raditi? I dalje Comer. Izbor je aut. Lopta za prvake u ničemu. Evo Comera, sam usamljenje, Comer ide, Comer! Kako mu je pobjegla ta lopta, kao i svaka ženska koja pobjegne iz kafića kada se Comer počne nabacivati. Pitat ćemo ga posle utakmice kako ovu šansu nije skrstio i 2:2. 2:2. Nema puno vremena, 9 sekundi je do kraja. Pao je sada Munja, zapeo je za liniju, evo brace sada opet Comer i ništa, kakva prilika za Cometa i ovog trenutka kraj. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 2:2. Nadam se, poštovani gledalci, da ste uživali u ovom velikom derbiju. Tamo neko traži pomoć. Omer Rokan ne traži pomoć, on uči Fatihu. Mio Tica ne zna šta je Fatiha. Evo, Omer Rokan će se obratiti. Doktor kardiolog Omer Rokan je zaključio da ovom igraču nema pomoći. Rekao je, ako je nekome ostao dužan, halalite mu. 2:2 finale, najbolja uvertira pred svjetsko prvenstvo u Brazilu. Priredili su vam
prvaci u ničemu i mjesna zajednica Karaula. 2-2. Imaće Safet Sušić dosta posla, nadam se da će imati nekog od kandidata iz Braco Kralj, vrsni strelac, u najužem je krugu, bez obzira na godine. Sportski pozdrav na kraju. A i ovim snimcima, ovim kadrovima mi se odjavljujemo polako iz gradske dvorane. Nadam se da ste uživali u ovom izravnom prenosu. Svako vam dobro i sretni vam novogodišnji praznici. Svako dobro, Bosno i Hercegovino.